ATTF Returnees Group ni lam shokmate malai mungpanda dolai hangkhoni ambasa bkhasteni upanagar community hall nogo khlaijakha aro manjakha tipramotha bodoli Ramchandra Gatti MLA Ranjit Deborma hodani samung tangnai Premlal Molsom Oshiram Riang Shuron Deborma te nangnai shoknai adongsok jayawai nai tongri nokbar news ni mangliwo Oshiram Riang Awalpur ZDC Joint Chairman Ambasani Shikaribari ni Uponogor ni community hall nogo ATTF Returnees Group ni lam shokma tai malanga pandak khlaika oro o pandak khlaijamani kogumang khamo silai be joba khlai tongkru ATTF tai NLF tini gobangma takhuk somro o amsayo diwo tongdu bor joba khlaimani a jorabo o amsani lukuro gobangma bororo borongno maicharika borongno mukuka lama punuka Borno Maicari Uhini Romjaka Bujaka Jelo Matong Ekai tini cukti khlai khaimani yagulo o je package je manmani ebong suktini bisiba khabang ma je scheme tongmani amorongno bahai kaye borongno bagnani borongno rijagnai aboni bagina kamiam saini hakna tini oro nungui tubjaka borbai call klam salajaka ebong itimodye no borno krombo bagjaka tai kisu borok judi maya taka borno bok from janga ma popno tini oro srai